BP sang ta na cha MMA weight management ta na chabuka thau chia pe thau cha siamani kan product te in lein alo chiat nuwa po 30% off in tharin lo le thei ron ta chuan chumi ngai tu na kal zel a chuan in thalai na tho tur nei lo le thiam lo engmaw zat an lo om ti kha kan lo threwe bok sia chumi tang chuan in engai tu nei lo peng chuak ta a bol ho pai tu tur hundang alo kal san lo leng ang chite wang hian problem sang sang oma ke ni aizo garbo chuan chung zong zong chu solve saka zan lama an mani boi pui ngai mi alwa an ta na service pe kha kan tu chatani Jengrang lengen mu season 4 grand finale final live show in Lantu da chu engmi te hian ni Mizoram Entrepreneurship Show Masaver Jengrang lengen mu season 4 episode 2 clear mekani episode 1 lama kan boot camp lama kan hun manate kan lautar lang to a tunchum episode 2 a hian startup pasari te kan jury te man wan in Londona startup pasari achang hian mi pali kan thlang chuak dona tin he show organizers te hi 30 clan 2 tili le zonet te ani a tili 30 clan 2 tili hi mizo mani kutke din tum te tan liam liawa NGO din ani Episode 2 sponsors hi Thado Green Tech ani a tin kan show sponsor le partner hi Memis MSME Elevate Mizoram MSUM Mizoram Startup Mission te ani Jengrang lengen mu season 4 episode 2 a hian jury thatak tak te kan nei le dona masain in Melsia tirna kan nenga masaberin pu Valerosia Maralte MFNAS Tili Incubator Seed Monitoring Committee member ani a Tinalaya hian Pila Ramtuangi Mar founder Lom from the Hills achua tinapia bera hian Pu Joseph Kelan Mon Puya Eco Safe Mizoram achubokani voina hian kan jury te an chalom kop maya tin kan jury te po chataka enge minendik sakturin du sagna kan hlan se uni Kopui chunga mi puitena harsana kan nei thinsu kan bollo kan pai chhuana he ni AMC ten veng tina malak na haneya apai hunte mi puite ta na harsat na aom china wangin kan nun phung le kan na thote na azir chin lo wang te poni theya kan bollo te anron khon huna kan pai thailo chin chu mi harsat na chu shia in aizol garbo te hian door to door an kalpuya chuta chuan thali chungin customers ani somthum chuang an neya he tuna hian an kalpui meka an business po hi athang chho mek nin kan shia tuna chuan an ngai zwala pitch to ni lo somang chipai ule kan tu lai khovela hian enge mitin na kan ngai mo tu kan ti chuan bollo hi ani ome kan bollo te hi fur an ron nia ruate an sur hian kan hu thewangin kongpuya ron len chua tam taka nei thina heng hi kan khovel kal zel tura hian kan ngai bo lo chuan kan ramta na chen na satak chen thei tu ani wang hian mumal zoka song bolen ni theinan hian aizol garbo hi alo piang ani aizol garbo kan ti hian aizol garbo chuan zanlama service kan peya door to door collecting service kan nia kan service kan customer te ne na service satak pe ka antana bolho ol samzo gala khom sakhi kan service pek chu anita kan customer nei te hian problem sang sang an neya atlang puita chu then khata chuan bollo motor lo changa mumal lo lutuk akal hun mumal lo lutuk ti te eng bollo pai ni nge ti te bel ri ka sheve lo ti te sanitation point lo lutuk entinan veng mong lutuka omtan te pai ngai na omlo le a bollo pai tu tur enge pai tu tura in ruat mundanga local san lo leng ang chi te wang hian problem sang sang oma ke ni aizo garbo chuan chung zong zong chu solve saka zanlama anta an mani boy an mani boy pui ngai mi alwa antana service pe kha kan tum tlatani kan target aizo garbo hian kan target bera chu mi tu po ahuam kan ti theyanga chunga chuan mimal chungkwa sumdon na mun le event planner organizer ho te hian nia event organizer ho kan ti chuan kan fianga aizol day te kan mang china enge to ba kan mu kan ti chuan bollo bok ani chunga tan chuan ke ni aizo garbo chuan duty in service kan pe bok ani aizo garbo hian service sang sang chithum kan neya chungta chu domestic waste collecting service ti le commercial le event waste management ka tuna ka soizo tiang han kan kalpui meka aizo garbo hian competitors han ti hian ke mani ang boka bollo ngai mo an om ve up chung chu alian bera chuan AMC kan ti aizol municipal council hian ni ome anni le private owner hemi truck owner ho hian daily hire system hian an ti ve bokta dumping ground na anni hian enge hire system ang khan an paisak thin bokta
ke ni ne hian pathum ang kan ni chu kan revenue Aizawl Garbo hian revenue muna kan ne chung te chu monthly sub fee ti te le daily hire system ti le alian bera chuan event waste management atang hian hemi atang hian le atop bera chuan garbage bag hi keima ani puala garbage bag nei hi kan tuma kan customer tena heng lai kan hmu thei garbage bag hi a thalawe kan tilawa heng aya man jok le tlom joka kan min dor tu te hne na supply hi kan tum ber ani pokani Aizawl Garbo hi enge engwanga omnge engat lo a om chan enge that na tur community impact sang anei thea keini Aizawl Garbo chuan zanlama service kan pe ka wangin traffic jam om ve don lo traffic kan ti jam lo bonga traffic jam wangin service ka avoid don lo shimani apani na chuan a ol samjok bokanga min dor tu te kan customer te kha an boina kan chok jang khayanga keinin an bolo kha kan lak sakanga an ni tan chuan an kot kai lo da chho me khan tan chuan tok don ani apa thungna chuan khopui faina hian hei ayan sa zuala faina konga ma kan son hi kan ring boka ato bera chuan thalai tam tak zanlama ol na tho du hian omani kan lo lian zela Aizawl Garbo hi pathian zarak kan in expense zel thei chuan employment generate hi kan tumani boka thalai ta na siam sakhi kan tum lian ber puye ni bokani funding requirement hi karon te in le khakola khan a figure kha diklo om mai theya hi khongai min lo en chen sak tur kan dua fund required a hian ichi thumin garon thena advertisement hi kan mamo ema advertisement hi tilo tluk kan la nia advertisement a hian cheng cigarette tin kan han da china advertisement hi kan ti chuan chiang saron tur chu customer hi anna sale zol zo khina ron don hi kan chianga advertisement ta hi kan mamo boka adot le chuan vehicle ti a hian zia chuan zan khat vehicle a hian body modification ani te ubera truck pakhata hian mumal tak le tam theyang ber zan khata in khon chua kan du wang hian chen khat chu truck chen khat kan soi sel ni lo se chu bollo an phura an phur thlan nuai thina ni khang ho film khur le him zo kan phu theina tan khan kan vehicle te siam danglam na tan hian kan mamo bokta a to bera chuan kan equipment zia chuan kan workers te him na tur ani chu kan safety gear tan kan mamo le ma glove han tiang rengte ruwa surni khwa powa raincoat hul thatak ti le head torch han tiang rengte le vest zanlama na tok kan ni wangin veng enge kongpui an lo lituka mi komkara han lunga ya te na thok kan ni ti shia thena tur working vest ang ti te hi kan neita khang te kha enge stock nakina na thok te kan lak bel don chuan cha chom ngai lo stock sa hetia manian lo nei kha kan du wangin king ho ki a total chuan 2.70 lakhs ania ki kan funding requirement ania a to bera chuan Aizawl Garbo hian kan tum bera chu mumal zo ka bollo hi dumping ground a thlen theinan atam zo khi a thleng mai thei ka soi so lo chuan atlema zong thleng lo hi a oma chianga ruwa survel ni khwapon tu ta chuan kan hmuwa chung zong ti bo chu kan tumania Aizawl Garbo hi alo piang ta ni kan lo me Aizawl kan loma ale Miss Privui kan so masaberang ti chuan midang po chu lang zelin kan lo chunzom mai donya masaberin intil ti hi thaga tilu tuga chan chu ke ni po dora sonin I bollo pai hi kan buai de electrina kalau shave reng tong cheu ti chuan tu nai khanin hei heta hian revenue expected 2 lakhs as on September ti hian ta chuan heta hian in profit hi 90% angin ni data tero hei thlatin ami nge tu na in expected projected nge expected to expected ti kha kan hemi chung chang ta ka hi chu ke ma chung ka hre thuk lu tuk lawa kan CEO hi oma nakina enge shia chen du chuan off camera te po asoi thei chuan ka ring katina chan chu heta 230 plus customers in nei to intita khamia tanga lo lut khami ngat soi ka tum jok chu kham kat chi nakina chang kanin zot me ton ya kun la wanga chu ti ni chuan in fund do hi 40% equipment 80,000 ads hi I breakdown them ni advertisement kan ti khan zia chuan local TV channel tiang rengte le kan newspaper lian zual ho an tiang tele video Instagram lam te YouTube lam ate video mumal taka han siama film star han tiang rengte han tinan hian kan mamoa khang khan man kan tum deu hemia in target chu chungkwa ti na hi mimal nge business to business in ads khan huam vek kalau soidu na chan chu
in cut thei takin kalau ta chan chu business how chu nang mani khawakal me ta ulang dor tam ta aizola khata khan nang mani in vakal in va pitch sel kha chuan in cost kha in ad cost kha in save chawanga customer in nei chawanga kalau ta chuan adang chu pu Joseph ate pute wala ten zot se anga ya ka presentation po thatakin ni rontia in thil ti te kan han ngai thla mi zo ina kan nga hlel deuh mai nin ka ria hei tundin huna chuan AMC hi bolhlo lakhoma song bol tu te ania aboi pui tu te ania chona paiman chungchanga po subsidy in timang subsidized rate in mi puiten man tlom takin kan pai thei ani chuti laya hetiang anga bulin chan ngam hi in huai sen katia tin in fak om kati boka in ti tha kati khop maya he ka ngai tua tu na in client tamber te hian in red san le san lo lampang ngai tua vak lovin lom takin an pai man hin pek cheu ka ring achan chu tu na in ron soi to ang zong zong atang khan har sana tam takoma bollo pai chung changa hian kalau ngai tua thin chu Mizoram hi aizol te po han soi taila kan chang kang viau to na in bollo pai motor lo karin chungko kan boi noi noya tui lo hoa chungko kan boi le noi noya gesan sema chungko kan boi le noi noya khatiang kha tu kan thil ton me kania khatiang tire tur le tikiang tur khan abikin main road ana omlote step ladeu han kal ngai ang chi te sanitation point atanga hlatak om tan te mi boi deu chungko tan te ka hludon le in ka sia in thil ti hi atha ka ti atin chumi mai ba ka chuan ni chinai ron soi zoka kha chhun lama zirna le na tu lam ti buai lowa zan lama mi na tho turin pe hi hi ka appreciate khop maya atha ka ti a chuan tundin huna chuan door to door collection b ka chuan nang mani chau in omni in a hriata AMC te chuan sanitation point an ron lam ani maya midang ko tur chuang an om lowa amaro chu ti hian in han lar chho chan do nanga thil reng chu business a chuan a hlok don vel chho hi chuan midang hin ron lut vat zelani midang pute mo an ron lut vat don chulaya chuan midang po ron lut se mi puite hian aizol garbo hi ngatinge an thlan bik ang chu service in service a that dana kha ka se chak chulai te chu lo me aizo mi puite na aizol garbo min than big na chan tu point pakhata chuan kan service hi acha kan tingamani top me a chan chu kan uluk boka zantin kan chuak ta an kot kaya lo da chuak lo pal anom pon kan in phone thapa in da chuak lo mi ngatinga in thei hilami tin kan in phone thapa kan in chuzui thapa chuta kan phone tlang thailo emo ring kui dang chi te customer te an ma ni bol ho lak zana ni chuan group lama te kan chuzuya chuan shelo ho chu atuk zana an ma ni lak za nge paizan ni lo ma se kan lak sak le thapta kha point pakhan na ni ta sila chuan ke ni hi ama sa ber door to door a kan ni chuan ke ni tong moi lo ni lo se door to door ron ti ve tharan om pon engi ama sa jok chu engen than lawang midang khan a service chiang to service thasa kha enge midang in mi pui khan enge an than lo na chan tu kha kan shelu tuk lawa chu ani deuh mai first tunai in soitak me first mover advantage antia business a chuan achema sa van nei na atima sa van nei na anti thina first mover advantage hi disadvantage ani ve theni van doina thlen ve theni so next ale pe karon ti tu khan amasa ti te thilti fu lo zong kha an ron zirtat mai ni angen ti fu lo thing he in try in ka ti thayang he service try ka provide thayang he I product try in te ka siam thayang ti ka in expose nga lang mani kha ta khan khala khan lo la lung oil tu lo ula thamuang mai lo ula katina ni chu first mover ni wang khan chuanin hey ni in thilti thakop maya aizol le nia tuna chone lung leite pon anianga anmo chhodo na aizol a chun ro han sur se kan shaveka bollo ron len chuak chu zelme kongpui kan kongpui changgang tak taka te bollo changgang lo tak kha ron in bun chuak chu zela kan lui tuite aizol chevela lui tuite
ti bol em hei tu na ya save the riparians te po kan hriang an nin thei pato pan chua a tha em a monetize theiang zong ngai tu nan siam chu ki a tha ka tia lo thling nei bok ula ka duwa chumi pialama chuan thil han rot pui du za kana ya engtin electronic waste e-waste kan tiang chi hei phone chi te po niang ka tiang chi ho kha engtin gen collect tan shan pa de win na em shan pa ri chung lawa ma he kan future plan a cho da oma tu na hian AMC du dan AMC noya AMC kal ang hian kan kala troi thele kha e garbage shana han kan datir vele thap chuan troi thei bi khan da a troi thelo kha chu antinan polythene tengte isoyang khan e-waste so de kha chu an la sang vek kha chuan an la segregate vek chung lo July ta ka chu kan soi chona chan chu e-waste hi a big takin electronic segment kan ti mobile phone a hian hei rare earth metal kan ti ang chi platinum palladium gold ti te copper te thleng pon a a market hi thang ring khop me a khating ang kan electronic waste lui tanga extract thiam chuan ka han chir china mani a po ton khata tang hian gold gram zathum le ti kha smartphone ton khata tang hian ton khata ni chuan phone sangli tanga sangli jani borwell chi in nei chuan gold zathum le gram zathum le ti kha aum that me ni chu aman chu tam ta pure gold ani wang khan noi somni le peruk velang khan an chu ka atam me ya khami bollo in collect pialama khan nakina long drama chun khating te po khasung in siam chu theina tur that deu mizo ina thir chia kan ti me ma se sa pho chun nge ni rare metal san tiang si tam tak kha omani tia kan bel chale me duwa in subscription fee ki han soi zau te domestic ka soyang khan service ka chithum kha ta domestic le commercial le even waste management service khan tani domestic kan tia chuan chung kwa mi malan ni meita car khata hian voi khat pai du timela zan khat kan lak sakhi tlakhata zathum somngain kan peta car khata voi ni hi zanga somnga voi thum zariat ani le tani chuan commercial a hian car khata voi khathi zali somngain kan lak saka voi ni zariat voi thum sa khat zani an le ta chuan zantin du hin omta zantin hi sang thum ani ta chuan even waste management bi khi chu enge fixed rate pop li tukhi kan la nei chiang lawa hei chu a indoor na keima ni le even plan ate indoor na azir khan an ne ani deuh mai tikhan zona an da zot tura che ngai taila ani le AMC a pai hi chu atam zo khi chu kan la ni ta a za som kwa item de kan la ni ta tu na in customer ne chu mi za ni som thum o za thum la tling lo tura ngai taila tyang vel khania a rate in thaudana kha engzat vel nge ka soi sol chu mi lo ngai dam sela tu na hian AMC na bollo payan khon thi thlan ni at nge thuma tan hian cheng zani tivel ningem ka sha chiang che lawa chu ni ta chu ka soyang khan ke mania ron ti ho hi chu boy tak ten ni wang hian pai man lo ni lenga chuak ang chi te ho ten ni ta chuan commercial ho antinan hotel nei len ho lian ho restaurant lian ho ang chi te hian boy le ta ni heng ho tan hian enge ke mania hetian bol zo kan va pik sakhan ni tan hadam na pakhat ani ve wang khan ani deuh ber mai chu ale putevala July ta ka chuan intil market a hi ngun dewan ngai to chuan he Amazon founder an kom khan mana khan lekhabui zura chu Jeff Bezos lekhabui zura chu tiang ka tiang chuan lekhabu ko zura lo convenience ka zura ti ni chu tiang chi chuan nang ni point garbage collection kha a segment ain oma amaro chu intil zor tak chu rim chan na mi boy tak te man lo te bollo kom ka ravom le me turang chi te jing tho ma pe lo te poniang chu ke ma khei sanga te ponita se khatinga bollo chang pe lo wang chi teng te tan rim chan na kha injur zok nin ka shia khala khan rim chan na kan zur ang chi te hei Disney te pohen emotions an zur han dia Amazon zon rim chan na khatiang ang chi zur kha lotling me zel ni topa chon chon chance that in ka shia ti kan belle lo kani
It's one funding requirement he too like Tania. Nitin kan kongin han let lok mai la han mamo na zone te kan on soin mamo zat ka kanka an 2.70 lakhs anita kiki petay nitin kan jury te kan tu pel ka chuan kan petay lo ti kan ron soi chiang sa a chuanin tuna an ron an proposal hi kan pompui lo ngal te ka chu lang ngal phota englai khinge chok kan dua tin kan petay ngem ti lai te pokha in soi holak te ang yeah funding requirement chung changa hian thei tuna chuan a limit 2 lakhs kha ani maya amaro chu khati lai khan ai tam dai po midang po khan an mamo mai theya ta khan an ron siam rem ani maya chu chu nang mani po 2 lakhs bak khachu a thei don lo te khachu riat san ya chulai chuan khoila ya khian nge kan kat down nanga 1 lakh chawa hian lo tlingtlak tum mai ro kan ti don nge 2 lakhs a maximum te hi han peila han om ve vi volom le ti te pokha om theya keima mi mal ngai dana chuan hei tuna anron ti zong te le mi puitana service an pek te a tha ka tia chu wang chuan tuna a khoi lai ki nge kan kat sak don chu ka shelo na in 2 lakhs yan an thei ang dan in lo in siam rem sela 2 lakhs te chu han pe thei lang chuan han tangkai puivio lo mi ti te karil zon lo mai kan soi ho chung chu angai han beng lo chungong lok se te ro an prepay ni bokha kan share a he lai hian soi ho lok tin khan kalo en de pakhat chu 230 customers in ne hian atam jok chu chungkwa khan ne te ro I sumdong ni lo indoor ni lo in chu na china ka soibok had advertisement cost hian 80,000 in ron ta door how indoor don chuan nang mani khan in vakal top lomo line door kat kimi advertisement cost kat thei khan chon abak kha chu nge jury dang te hian an ngai a chan ti chuan in abak ki chu pek thei anga ma se advertisement cost kat nan khan B2B khanang mani in ta ula tuna hemi poi marketing platform chadeu chu ni ta ti khan customer in nei chau phanga I fan mamo na kan enson et keima aponi thawa vehicle hanti zon noi khatsinga son motor lei phom si lowa o on butilak lo em katia chuan two wheeler in pe bolloin pe don ani lo chon two wheeler bolloin pe ka chu ka ring chi lowa advertisement a son singria ta han ni vung mea advertisement hi YouTube channel ate hian sing khat sing ni ti chawvel ani du khop mea alar zual da wi chu sing thum plus hanjar step on omve ni jung ka shriatin zone tel pi sate point sing khat ni ti chawvel ani du khop mea sing riat tuna in man hal chuan in lar don na tuka in zolo ngong kolin ba tang ti ka lawani voile khata demand ron tam lu tuk chuan resource le men power khamia commit tur bo zu tu tur bo collector te motor te pon yang chu in nei le si lo ka chuan equipment te lar deuh khan in mingche engama ma kan in mingche duai the ne be so yang an phalowa he an ti ve lu ya anin fakna kha in soi that ne khan ron kal thale man si lo wa mutto nu aten lo kala zandar som pakhata te mundanga kal la turan nga la to ka zandar som pakhat som pane ten lo ka ti kha om noi thei don ta ni chuang chune ta pipui ten an so yang khan advertisement a hian in ti atul role in tlem in face wise dewin kalula in zo tok thlo ma kha la ru ka ti nang dewni chu ani chuan advertisement le vehicle khi kan kat de don ti na kha ang ta agreements le na ero ka chu for safety in mani ta khan bollo khoi tur khan ni don si achulai chu engzan vel nge kan tin zon thei dewang nge ni an ma mo lem lo ve an lian chaklu tu ka nga iti ang deu kha kan ngai dan za pu Joseph khan chu vel pek ram kha a tha ti rio me ngai poi mo bo kan thil ti hi he avain 2.7 atang khian advertisement le vehicle khi lo sor deu ta ula equipment ki chuni angang khen ni ta se true vela te chon ti tum chu ke pon ka support le me pipui ngai dan nge ni ke pok lo ka support ale
Ibe say yang imu em. Mue. Atak taka pa imunge itu rangai tayo la turo la soy hole turo ni dona imponi say run pitch cha kan lo ma erot su ka kan CEO iti kami ero ka su iron din ma inron tur khay niya isa kim lo ta ka su negative marking ka may tayo niya aleng po ni say kan lo me. Kan lo me.